Sente z'urukwika miliyoni 150 ku rw'omushoro gw'orukushoboza bw'omu rurembo rwa Mbarara nizo ziri kuza kukozesa bwo gukora omurimo ogu. Hati twaza kwombeka gavumenti twayembekera abantu. Kirungi cya byona kuturi kweramburira tugire bitwareba kurutarizire bakatworeka abana 15 bakatworeka headmaster namwe mu cyacu ngenda kubasima okutwatiraho mukatwereza classroom yoki kusanga ebintu bitaboniye tinza kutegereza ku kaseta ku reportinga arasisi nyuno bimanye byanje bimwe nimbikora bitari mu mateka bene semu division iba kureta munye kujebembera nyendo umurimo gubonire abantu babicweke bininga abantu bitu babiraguzu tubakunda kufa mnonga amashomero bafamba kereziya n'imizigito n'amakamisi abo kwenda kuzumwiguru bagera mu rubazo rw'iguru kuko kuzumwiguru ry'umunako mwanga kugira abakristo bahamere numuza kwombeka amakareziya konkane gashomerwa mu obushije nimkira kubagambira umuntu atashomera tine mani mwamushomisa abana banyu omwana omwe nayombeka ishomere ryone. Ebyombeko ebi nibyija kweraho kucendeza omwijorera no mbibina eco bari kugira ngo nicumwa habinte bitwire biteganise eby'obwegyese omu rurembo. Eri ni ishomero ryanyu ni classroom yanyu itwe twaheza kuronkinga konka ebindi making sure ngo mwazorerisho mwatunge kiri kugira ki Abantu abashomesa baitu ba gavumenti bari well qualified. By the way, batunga umushahara gukira ba private amutwana bahikisa abana 100%. Konka baitu abo iki batakisha abana. No kuye ku cya government no cya tumitume concern. Tuzakubahereza ikizimbe cya classroom muzisha. Ikizimbe cyo tuzakombeka miliyoni 201 n'emitwaro 5 na kashanje na runana. Ahari Katojo biharwe nihija kwombekaho ekyombeko ky'emiryango 3 kandi ahari Bugashe 2 primary school nihija kwombekaho ekyemiryango 2 byone biri kuza kumaraho sente z'urukwika miliyoni 150. Omuganda makuru nkago abazire n'enkunze eby'obwegyese beteranira hari Nyabukungu primary school okurundana sente zo kuhunduza ishomero. Okurijira hari mukuru w'ishomero bine bikuzire kandi tubine nabararo bw'abashomesa. Twine oburaro bw'abashomesa nabararo mazu gakuzire nagarabo munenjura tugabonire entebe z'abana ninche. Members ba parliament katandika henkora eyogarura parliament omuyaro neturaba omukusagikangana niko abantu twemerangana kuri project z'abantu zisura kubongera government tuje kuburi ukora kwa budget erije supportinga infrastructure y'ishomero kokeri zoba twatwenda koreka kuzi witwe kabantu tubasa kwekora mu murimo. Aba bashabara bazire kutamana mu kushomesa abana babona munonge by'emikono okwenda kumara hibura ry'emirimo hamwe no gukora emyoga yabo omukuhagire eby'obwegyese bw'abana babo. Tukwenda kubasaba you raise academically you rise hati mukwenda kwikara obubwangu abokuba ito abayikairo mbyenkura na very quickly your school ekusirimuka omwaka ogu financial year eje turiyo tukora budget nemanya amashomero kutuitereze negakarga district agutuzon tuyotebekanisa kutom budget haramu enchiri. Ishomero rikatanduka omwaka gwa 1928 aho musinje gw'ekanisa ya Uganda ahabwa TV West ndi Era Achiza na Anita Atukunda.